naimbag nga oras yung amin papagayam. Kit ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Vlog! Ay sus! Podno ti kunakson nga. Nagampang mo't daytan. Kat nga dasawa na. Dayta nga rod ka, talaga nga ampang! Ay! Eh syempre, aday gisaw din nila kay na. O di syempre, agsapol iti sa balay. Ay! Nagtakusan nga aramid. Di na lang mayura yan iti asawa na. Ay na, anya man ang ti-chismis mo dita. Maditi kasta. Pag chichismisan nyo man ang tibiyag ti sa balay. Ni, adda kayo gayam dita. Kahit si Kamet Sonya, Ah? agpada kayo laab bimanyas ti dilana. Siyak aya. Kat no ni Ana ti agis istorya. Madiday ta. Kasanaw no maidanon kan kuana, di gulo manain. Tilalaing yung agparbo iti istorya ako nak. Magpaiso mat ita. Uray pay, pakasaknan nyo ngamin aya. Dumaw dawat aya kada kayo iti kanan na, tapakibyangan nyo tibiyag na, ah. Alawa na, tata. Nangabak kayon. Inak man lang, ah. Hey. Manakibiyang alaklakayan. Ah, anya ti kunam! Awan, kukwayon tinangagyaw. Nagdakasay. Masuron amadilaw. Ha! Makasarak kala ko maitimang tibabdi tangiwat mau. Uy, tungit! Ano nga? Naabagak manen. Malas at talaga. Agawit akman langan. Oh, papuludan kay Tipuna, mana? Sanon. Sige, papulutan. Kasingiram to iti sa bali abanag. Ay, pakpakawan. Ang garod, libre. Che! Sana kakas ka ni Merleng, ano maabak, umutang iti puunan na, kalpasan na kat. Fue! Ay, nagsao ka man na nana. Matakdaram day ta? Ano man ita? Saan ay anag-date kayo? Aso? O anya? Ha? Napauwi ka? Napuntaw, saan ka lay? iPhone, ha? Anya Jim, pulong da kanyak si Kana. Anya manan day tayo? Ikot laing mo nga agsagap iti damag. Chismism ka no ni Merling. Kanuray ni Susan. Tinang ibagakan ka ti chismosa. Ay naana ay ha. Agnakam kanto lang ata. No siwakan dan tangangam. Ngek. Tandanam dito ng ibagbagak ana. No di ka pa'y lagsardang iti kinachismosam. Makamukan. Patsyambat na kita. Sige, saan ka pilitan no di mo aklunan? Ngam agalwad ka. Tano si ka tinagbasol. Saan ka nga isakit? Anya? Bye-bye anak nga asawam? Nuawan basol mo, isakit ka. Ngam no si ka tinagbasol, makamu ka itibiyag mo. Pulos adi katulungan. Nang runa, no pa kay babay ng ti pamilyata. Binayaban ka, sika, ana. Tada reklamo da, kontraken ka. Reklamo, kapitan? Asino mo ti mangireklamo kanya kat awan mo't dakas ngar aramidak? Sa anak mo't nga agtatakaw, akas karagiti daduma anang nga nga opisyal ti gobyerno tayaw, tapno ireklamo da kuma iti korupsyon, uno plunder. Hay! Sa anak mo't apida scam queen? Hep! Seryoso da ito'y, ana. Saan arabrabak? Apay, kapitan. Asino ti nagreklamo? Kan anya ti reklamo da? Inreklamo na ka ni Merleng. Tachis-chismism ka now. Anya? Ichis-chismis ko? Saan mo't, kapitan? Ay, awan amok iti dayta. Awan! Saan ka apilitan ang mga klon ita, ana? Kaya't kung agsango kayo dito'y barangay hall inton Sabado, iti alas 10 ti agsapa. Wala, kapitan. Dayta laki idin. Sigurado ka? Wan, kapitan. Anyakit din. Awan mo't inararamid ko. Agparparbuda, ah? Sige. Maamuan to nga rod no asino ti agululbod. Agparangkanto dito'y barangay hall. Kaya't mo asawan, Ana. Saan ka nga ron amapan? Ay, nasonya ulawak kaya amapan. Anya? Linang sutam ni Kapitan? Naglakat yak pambar. Siyak pa iti kunam. Ay sus, agungot lakit diyan ni Kapitan. Bibiyang ko pa'y. Di oray man asino ti agay ayab kanyak dita. Oray pa ingata ni Pinoy. Anya?
No, sino laditan ti madakdakamat mo anagan? Ultimo presidente. Mapilit dak aya mapano jak kayat. Grabe kamot, ana. Ganawan pa'y nabalod iti kastaan niya. Makaamu ka. Wonso niya. Nagloko mga ngaminan da Yamerling. Kat nagpaisumat nga daaramid na. No awan ng kwarta na. Tila maitongtong itnan. Agraman kararwana. Podno, takunam. Ita, kundi dalos, kundi awan aramid na. Asos ka, Sonya. Ha? Shakti bacham. Kinadamot na kay baga kanyak itidayta. Oh, makitam. Ano na abak? Pautangan ka nun ni Alphon. Inton kwan, agkuyog damot ten adwa. Kat pambaran damot ten timapan ang merienda. Tagayam, sa balay ti aramidon da. Ampang! Dilagbaen! Ay, wingayam. Ningay Susan. Pudno nga tanga da relasyon da iti kumpari na. Uy, adda dagiti makakit-kita. Nagkuy-kuyog da. Kat mapandamang mangan iti restaurant iti ilay. Hey, amangan no pa'y bayadan na pa'y lalaki. Asus, adami nandita ah. Anya kumapay nga itinamnamaam. Ay na, di lamasyan iti asawa na nga da iti abroad. Wan nga rod ah, no di kat ampang talaga. Hay! Piman mo't nila kay na. Kanya man ang tipag-chismisan nyo dito yan, Sonya. Ana! Ay! Bibiyang mo kumamot si ka, Alphon. Ah! Abroad Saritaan ti babae da ito'y. Saan ka sumagsagpaw, tadakos? Limalakyan ka, chismusaw. Pasyak pa iti chismoso itan. Pudnamot! Adda ka no nakaistorya am nag-date kayo kan Merleng iti naminsan naabak iti tong AIDS. Ah! Alphon, nagditan yumat ngay. Siguro, napan kayo nagbuya iti sini anya. Ay na, ay, nagkasat kan. Sigurado na ita ah. Adda pa'y siguro tangdan mo anya. Ay, salbag kayo, babae. Amangan no sa balin tumanan, timaturturong dayta. Panawan kayo man layan. Makitang ana. Ay, appear! Di appear! Ay na, napadamgisan. Isu api manaw adagos. Ay, puno lakit ding ada relasyon da kan ni Merleng. Nagsinapaw da akasla tong ex. Sapaw, asapaw. Udno ka di yun na daman ko, ha? Ay, anya manin ayan na ita. Asinungat na ka ni Sinyang, tayin chismis mo. Ay, awan amok di tabestre. Saan ka di abin nalaagan kan nga isardang mo daytan? Siyak pa'y latong tam. Tinungpadak lang arodan. Nalabas ka mat, bestre. Kunak lang arudan kan ka. Di ka ayunan no nagbidot ka. Nang runa, no kasta at chismis tiga po na. Amok ngay dita. Nakababain ka kidi ah. Kay kayat mo nga awagan da ka iti broadcaster kas kada chismosa dita. Kan anya pa'y dita. Saan mat asyak tinangirugrugi ah? Di oray man. At daya karbangan nyo amakibiyang itibiyag ti sa bali ah. Kayat mo nga rod asikamat ti chismisan da. Anya ko mati chismisan da. May papan kanya katawan mat made. Nga aramid ka. Ay, saan kan nga kalintigan ana ah? Isardeng mo daytan no kunak. Sakbay asiwaken da tangangam. Ang mga no agbabawi kan tao ngan naladawan. Ay nahuan ana. Isu asimangpot dito, tamasiko. Nagampang data. Kunampay ah. Ay, sa bali tinapan na inadal iti Manila. Timot mapan agpasikog ti inadal na. Nahabil ka no pa'y kit di ani tatang na. Oray asi numat ano kasta. Pagkat adalam, imbis nga HRM ti kurso na. HR mat gayam. Ay, kababain. Kastay may sapay ako nada. Imbis a psychology, psychology. Tidakas na pa'y. Adda ka no asawat ni nakasikog kan kwa na. What? OMG! Anyan tao MJ. Ay, Ay na, wala na. Iso adi na mabalin nga ikasar ni Karil. ay una yan. Nagada pakiboyfriendan na. Iti pa'y ada asawa na. Siyempre mas expert ti ada asawa na si ka. Saan aya?
Ay, kasimot nga rod ni Karel. Aganak nga awan amati anak na. Aganak nga awan asawa na kunam Mistik ka kastay kunada. Oh, chismis mandaitan. Pudnomat nga men! Da kayo matgayam, tata inyo. Ibagbagami lang mat tinasagap mi kan ni Ana Adamag, tata inyong. Apo yung siyak manin ngay. Katno sikat tinang ipadamag kanyak. Sika, Ana. Pakal alam iti sakit mau tilaing mungag chismis. Apay nga minamasurong dakot pudnomat. Uray man kit di pudno. Anya nga min ay ati bibiyang yu iti biyag ti akin biyag Da kayo ay ati mangmanggad iti pagbiag da. Ay, sige Ana, agsinatan Baliwan tanto langan ti agistorya. Adda ka man dito'y paradaan iti tricycle, sika ana. Apay, bawan, maiparit, ha? Inton madamdama sa bali man ti masagap mo chismes, ha? Bibiyang mo kuma, sika, Alfon. Ay, napo. Sinipangol da ka lang aruda, hindi ka pa'y lagnakan. Ay, awan bibiyang mo, biyangot ka kiti, Masuron ka agad pudnumat. Oh. Chismoso? Apay, amok ayamat dagita, no awan mang ibagbaga kanya. When ato day tamot lang ti sagsagapon. Tidakis na sobrang ti istoryain dakin ka. Makitam, amo matlagayang asaan asyak tipon dagita. Adagis istorya kanya. When ngam nainayunan mat iti kinaulbon. Oh. Sumardeng ka man, sikat dupay. Anya? Limalakyan ka, chismoso. Adda ka di mat chismis ka. Oh. Adamat, Aber, anya kumamat. sikamot lang tinang istorya, nag-date kayo ka ni Merleng, kalpasan ti pa nagtutong ityaw. Uy, tangiwat mo. O, makitam, ha? Ang mga namamati da pa iti bagpagam. Hoy, manang Ana, agsarita taman. Apay, Karil. Chismosa ka talaga niya. Ni ay, panggapom itan nga agsaw kanyak iti kasta, ha? Bimanyas talaga tadilam. Hoy, Karel! Di nakpagsaritaan iti kasta, ha? Anya ti chismis mo may papankanyak. Adayamat! Nangibagamot kan ka dayta? Anya ngawan, imbagada kanyak nga istorya na kano. Ammom, Karil, ading ko. No adda asok, adda kano apoy. Anya, Adda lang mat nang idanon kanyak, amasikog kakano. makitam, dipod no? Anasikugan ka iti Manila, bayat ti panagadal mo. Ay! Tawakot mo itangawat mo! Anya nga ro, tiarami din tayo ita. Agpaada kayo, nga da reklamo na. Chismosa nga min dayta babae, kapitan. Apay, masuron ka? Pudnomat nga minagaranggandyang ka? Gunggunam. Ay, salbag ka! Nagapgas ti kinaramutam arupak. Agpiglat lakit din daytoy. Awan bibiyang mo itibiyag ko. Oy, siyak! Pakpakanan na kaya ta ibagam kanyak no anya ti aramidak. Anya aya ti usar tingiwat, ha? Di mo't pagsaop, Ay, ha? sumardag kayo. Sinalbag kayo kitday. Adda kayo lang aro din iti opisina ti barangay. Adda pa iti sangwanan nyo. Agriri kayo pailaan. Ayop nga min dayta babae, kapitan. Bayadam ti panang karamot mo iti rupak. Saanen ama ikatipiglat na? Puisit ka! Pusa! Ganabang, chismosa. Ganabam kaya. Anay ko! Ay, sumardag kayo! Ti rupak kinaramutam manan! Mangibabain ka launayan si Kaana. Anya nga deka? Umdas pa yun, apakaikap kapitanam day tangaramid mo. Isugayam ti muna. Kita man ti kinaramutan na iti rupak. Malalam. Ore aging bagda ito, isaanan ama ikatipiglat na. Siyempre, saan mo ta husto tinaramid mo? Anya? Nasaya at ayang nga rudmet, nga istoryaam ama sikog, nga aganak ngawan asawa na day di a babae. Pagnamat ita, masaron kit din. Sus ka aya, ana. Panunutom mamut day ta. Aramid aya tinanakman day ta. Oy, ana laglagi pam te pagsasao ako nana. At tinagsanga ti dila na, masiwak ti nga na. Nagyay sapay a babae ti isakit mo, bestre. Ana,
Ada siguro pa naggustom kan pana niya. Ngamin, sisik ka roden a babae. Tangiwat mo! Pudnomot! Tano saan na sisik ka roden? Apay basta nagpasikuglatan alaman. Ay, naana aya! Mapan ka iti ayan day a babae. Sumartan kan! Apay nga rod nga yung sakit mo. Di mo tilablabidam! Ha? Dahito iti makunak ana ah. No di mo isardeng day tangar amid mo. Panawan dakan! Diyak kayat ado makkel dagiti anak ta amay sa chismosa ti inada. Kababain ana. Kasta lang arudan tinamsaakan dati tarupam. Di ka pala agnakam. Titan tinaggibusan ti istorya tayo ita anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinagsanga adila, masiwak tingiwat na. Tampok dito'y programa tayo anapauluan. Kastala Tibiyag! Insurat para iti radyo ni Lovimin Aquino Sr. Ken iti mat direksyon Teresa Calay. Musika Jun Ributaso. Isagsagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Kastala Tibiyag!